Pauze u Kuršumliji je ponovo počela da radi narodna kuhinja. Njeni korisnici, njih oko 500 najugroženijih, među kojima je i 200 dece, imaće pravo na jedan obrok dnevno. Među onima koji su došli po svoje sledovanje hleba i makarone, danas su bili Vlastimir i Miljana. Mene je poslala baba da vidim, počeli su da dele hleb. Baka je tebe poslala, jeli? I šta su ti rekli, je li ima hleba? Ima. I kome posle to nosiš? Kući. Koliko vas ima kod kući? 9. Nas je 5 braća i 2 sestre, mama i tata. Tata radi, a mama ne radi, a ja kući. Pa mora da vas čuva, jel da? 27 godina radni staž, imamo 6.000 penziju, izdržavamo 6 člana. Mi ovdje tražimo leba što nemamo, isto koji da prosimo. Nema od čega, plata slaba, a idemo kupovanje tamo 10.000 brijevom, to 6 mjeseci nema ništa. Mi smo došli isto da tražimo, nas troje, sinovi ne rade ni jedan, uzmite 3.000 prima. Opština Kuršumlija spada u red najnerazvijenijih u Srbiji. Gašenjem društvenih preduzeća bez posla je ostalo gotovo 2.000 ljudi, pa je trenutna stopa nezaposlenosti u samom gradu gotovo 25%. Te probleme zapošljavanja sami ne možemo rešiti, možemo ih rešiti uz pomoć Vlade Republike Srbije, koja će usmeriti potencijalne investitore u našu nerazvijenu opštinu i time popraviti nezaposlenost. U iščekivanju boljeg, opština Kuršumlija, koja se, da podsjetimo, graniči sa Kosovom i Metohijom u dužini od oko 105 km, lagano odumire. Prema popisu iz 1991. godine bilo je oko 23.300 stanovnika, a 10 godina kasnije skoro 2.000 manje. Nekoliko sela u pograničnom pojasu potpuno je opustelo. Mladi ljudi odlaze, a ono što posebno zabrinjava je da je u opštini Kuršumlija stopa mortaliteta duplo veća od stope rađanja. Za Dnevnik iz Kuršumlije Jelena Piljević.